kwanza kabisa ya kuishi maisha ya marefu ni kumtumikia Mungu. Rafiki, Mungu awaokoe, awaepushi, auoneshe wokovu wake kwa watu ambao wameamua kuwa nje yake, nje ya utumishi au kusudi ambalo wamewatuma. Yaani kwa tafsiri nyingine, ukiona mtu analindwa sana na Mungu, kwa sababu pia kuna faida ambayo Mungu anaipata. Utumishi wetu, kila mtu ameokolewa ili kuwa mtumishi. Hakuna aliyeokolewa tu au hujaokoka tu. Yesu hajakuokoa tu ili uende mbinguni. Yesu anakuokoa kwa sababu kuna utumishi, kuna kusudi ambalo ameleta ndani yako. Ndio maana ni hatari sana kuwa Mkristo ambaye umeokoka na hauna cha kufanya. Hauna chochote ambacho wewe unaweza kufanya ambacho kinaweza kuwa ni sababu ya Mungu kuendelea kulinda na kutunza kwa ajili ya watu wengine. Ila wewe kazi yako ni kula tu na kunywa na kufurahia na familia yako. Rafiki yangu, lazima utafute jambo la kufanya, ikiwezekana kwenye nyumba ya Mungu. Na mmojawapo ya njia ya kumtumikia Mungu na kulinda ni pamoja na kuokoa nafsi za watu. Wahubirie watu habari njema za Yesu, walete watu kwa Yesu. Hii ni sababu mojawapo ya Mungu kuendelea kulinda na kutunza na kuepusha na mabaya. Angalia kitabu cha Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15 hapa Yesu anasema maneno mazuri kabisa. Ngoja nikuoneshe. Rafiki yangu, unaweza kukuta umeokoka na unauma magonjwa na kanisa unaenda, ila kwa sababu hauna faida. Wewe hadi tu usafi wa kanisani ndio mpaka ufahamu. Ndio maana unaumwa. Unaweza kaacha yaani kwa tafsiri nyingine, Mungu anawasaidia na kuwaokoa na kuonesha wokovu wake kwa watu ambao wanaleta faida kwenye ufalme wake. Mungu ni Mungu wa faida wala sio hasara. Mungu ni Mungu ambaye anaangalia faida sana wala sio hasara. Yes. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 1. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kila tawi ambalo tawi ni sisi. Matawi ni sisi. Yesu ndiye shina.